Il-Ministru Ian Borg lanqas jista' jemmen li jkun min ikun il-mexxej li jmiss tal-Partit Laburista m'għandux fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija. Dan wara li kemm Roberta Bela u Chris Fern waqt il-programm Disset u lil Lavin Malta qalu li se jneħħu lill-Kummissarju tal-Pulizija jew li postu mhux garantit. Iżda Ian Borg li qal li ma rax il-programmi li għamilna referenza lihom ħasibna vvintajni aħna. Nimmaġina li mhux hekk eżattament, jiġifieri tipikament tan-net news tikwotaw kif jidrilkom intom. Qalu li ħajnaħħu l-Kummissarju, it-tnejn. Jiena qed ngħid. Mhux net news rapportat. Ma jiena ma noqgħodx fuq li tgħidli inti jew tan-net news. Dan huwa dak li qalu kemm Roberta Bela u Chris Fern. Huwa minnew lid-dinja li dik ir-riforma trid issir fil-kuntest li l-headship position ta' kummissarju tkun okkupata minn persuna ġdida. Getting rid of the current police commissioner and choosing a new one who enjoys the It means support. that the current police commissioner would have to subject himself to two-thirds approval of Parliament. Yes, why not? Iżda Ian Borg ma jaqbilx mal-mexxej tiegħu li jmiss ikun min ikun u jtenni fiduċja fl-awtoritajiet. Qalu naħseb illi l-istituzzjonijiet u li l-Pulizija għamlet biċċa xogħol tajba mhux qed jgħidu Ian Borg imma qegħdin jgħiduh il-Membri Parlamentari Ewropew li kellhom iċ-ċans jiltaqgħu ma' min qiegħed jinvestiga diversi każijiet. Ian Borg lanqas hawn ma jaqbel ma dak li qal Roberta Bela li ddikjara li mhux sodisfatt bil-mod ta' kif saru l-investigazzjonijiet dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Hemm irkejjen mill-investigazzjoni li lili ma jissodisfawnix bil-mod kif ġew investigati. Intant, fl-aħħar sigħat, anke l-Ministru Evarist Bartolo reġa' kiteb pubblikament fuq Facebook fejn stqar li jinsab mimli inkwiet għaliex jibża li wara Jannar il-Labor ma jkun tallem xejn. Tkellem ukoll Jason McAuliffe li għandu fidejh it-tmexxija tal-Midja Laburista u għarrimarka li l-ewwel sigħat ta' din it-tellieqa ma jawgurawx tajjeb. Qal li jdejquh l-istqarrijiet dwar il-Kummissarju tal-Pulizija filwaqt li rrimarka wkoll li skontu l-intervisti ta' Fern u Bela għandhom jixxandru biss mill-Midja Laburista sabiex ma tinħoloqx firda u tensjoni żejda.